Kenang baki samlawat kam kin omdu mensim, haba kili bentep kam apo ka district. Nakliang ka henyu trip Youth Council jo ka Southwest Casilas District. Haka arpo artare ujamang arjana posau, kelali bani kendu iu Deputy Commissioner jo ka Southwest Casilas District wa tilangwa IAS da kebadawa ban pentikena. Haka bayade bagi tungkam sarkar apo ka district bakin long ki bayai bat ki bakui basubah. Ia ka kanhun lalam kemat uba arbo karjarin Presiden ke HWC Southwest Casilas District. Harkat ke rekod jang kaseng kaburu ya ki kar artali kimat ki badan kam kata ban penti kena ba kanomdan ka no kejing ai lupa ya ki jingkali jong ka DSC deban bu da ki kor CCTV haki center to exam ne ki jaka interview deban penbenai ki result apo ka arp sau kenta mariada ku interview ki bru ba penia ya ki interview om deban sha ban ra mobile phone hakapor ba shim interview kam tam ba kim deban don liang banno kum juru kejing penbenai ka result Kim Deru ki badan kejinga day bagi MLA MP ni ki MDC. Kaseng kalai kublai u Deputy Commissioner ba ulap diang kejing ajeng mut jong kaseng kapal penpauru kejing sengungu. Bana kaliang u Deputy Commissioner u Batilangwa ulai tu bahadin kejing nyebut MP on supply no eka result jong DSC bat on supply pai baru iki kato ka niki kam sarkar ki barang lanya po ka Southwest Casilas District. HWC Southwest Casilas District. Jadi katlang bagi sama walang bonus stick dan presiden di Pemukul Circle tujuh dengan topik di kor betul namanya kota bertakasi yang dikentuk ya Deputy Commissioner di Southwest Casilas District banyak beliau jumpa pergi kalau berbut berta kita day bagi isu apa yang district job kemudian kong nilai ya kerja pangki di kam di bersangkut job DC di District Selection Committee bagi post di belakang dan benai ajar kendai yang berta di pertemuan perlai katahu jauh kejutut di roster sistem boleh pernah di mata pada habang ikut itu DC pada negara DC kalau pada kena ini bah terus ketika general election juga MP kepada yaci kemana mata usah pun menano ya gitu ki post kita ada interview di post pada interview itu ki create form usah pun menano terus sudah ketika general election MP mereka cukup start kalau bah terus sudah ketika election MP masa kod nak urut ini kipus sedang sak kiba sa kiwe kumki LDA ki gram sabak kiwe ya agar pilot ni rasa terat dia kata dia kecil jawab di DC atau kini kipus kiba sama di pada time kita handur bagi community na di kipor kiba dan sak DC ba halo kecil tu kam ko district dia par gini ji thok hawi hawu ba lakon ba ka overall hi kadi belong ka bakut ka suba ka kum kam ko district jumi lagi tu babun dengan example hang ni lagi usah hang ni OTC yang ke district selection committee agar kau berkom tungkap jadi lagi usah sibun bagi lah yang berkam kerkum berjaya usah kum sistem tak seperti ikut lah ketika jithok ini hari setelah OTC dia ini jithok jadi selek berkam kasih berkam tapi nak di department lah kalau lebih DC lah kalau lebih di departmental post